Sinyanya mkhulu nje mina ngiyakunyanya mkhulu ngizokuxolela kodwa ngoba mase siqhubeka inkulu kodwa nje ngiyakunyanya macebo mkhulu zenza izinto ezinhle kumasikala kodwa iyodwa into wayenze yembi wasakhela idinqa mkhulu angizelanga ukuthi uzomudelela mina ngibitisanga ngale le Ngisacela ukubuza msakazi indaba zamaskandi ngayitholaphi. Uludu sengaphakathi kube ngalele bengamukele bukele emakhaya kwesimanzonzo abasengulethela khona indaba zamaskandi esuke ehamba phambili neyife ngesikhathi bukele emakhaya esikhathini samanje uma ngasazi ukuthi kuzama reality show la imculo amabili bakhuzane phinde kube iyegcamelisha abantu abaningi bayibuza ukuthi ngabe zokhulunyani kulama reality show siyazi ukuthi reality show uhlelo osuke likhuluma into eyenzakalayo akusona isketch noma istory kulama reality shows zelindela lapho khona igcamelisha lizokhuluma indaba oxabanana kwalo nechunu kanti futhi lapho ukhuzana izolindela khona simuza ukuthi kwathini kuye lapha ifeze emnyama ikhiphe khona ingoma ethi umshado ijele kanti yena kade ekhipha ingoma ethi umshado awulona ijele phinde sizwe indaba zokuthi futhi kwenzakalani phakathi kwakhuzani nalwayigedela ukhuzana agcina segedela igcamelisha okuyena uTekisi njengoba sazi ukuthi khona indaba esingamahlebezi zokuthi uTekisi ngathi wathatha intombi lakhuzana ziningi izinto ezokwenzeka lapha kuyahlelo kodwa nakho amanqaphu ubukele emakhaya ngaza ngithamundi indaba ngiyiqede till next time siyabonga Yezo maskara sofana pakhona samthanda kakhulu umculo kamaskandi sengami mkhulu besikunyanya mkhulu nje mina ngiyakunyanya mkhulu ngizokuxolela kodwa ngoba mase siqhubeka inkulu kodwa nje ngiyakunyanya macebo mkhulu zenza izinto ezinhle kumasikala kodwa iyodwa into wayenze yembi wasakhela idinqa mkhulu angizelanga ukuthi uzomudelela mina ngibitisanga ngale le Bukela umthandeni ushumi ngamaskandi ngo-5:30 PM ngomgqibelo nge-25 September ku-SABC 1 Mzansi for sure. Igama lami ngokhuzana ngoNkulunkulu sephansi ekadla eMandaba umculo kaMaskandi ke waziwayo kuthiwa ke the king of Maskandi sekunengoma ephikisana nale imfeze emnyama la isivele yakhipha ingoma efanayo nale kakhuzana ijele umuntu enza into usukazi vele ukuthi umphumela wayo yini since umuntu ekhulela ekhaya but akwenziwanga konke ngayihogela imfihlakalo yakho bengeke nampela mthatha umakoti kungakagcina lutho imali okumele ukuthi kube yona kufuna ukuthi ube 30,000 ungangiyenza lonto mina niyazi nani besebenzana noTekisi okanthethe sekwenzakalileke agcine ngakwazi ukuhlonipha intombi yomunye umuntu le ntombi ibithanda ukukhuzana mune story la okuthiwa kumele sosikhuluma ngazo kanjani mawuthana nenkinga kanje awuthatha isibhamu uphinde iba nethandwa zakho abalandeli ayisondele ikhompyutha tafuleni ngisanitheza ngaphakathi khuzani bo ngifisa ukuthi ngenze ingoma yosuku ngaphandle kwakho ngaba ngiyena lokhuzana nguyena